Ljudi, to Niko 8089 ovdje i danas sa mnom Vana. Za malo cipelice. Nema veze. I znate zašto imam 15 kuna? Radi ovog kejpa. Da, malo sam ga uljepšao. Tako, izgubio sam snajper. Nažalost. A šta ćeš, što ti se tako dogodi? Da, baš. Ajde više u petu. Jup. Sad mi smo crveni, znači. Ne. Ne, kriva strana. Kako? Pum, 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 pum. First kill is mine. I'm dead. Yes. O, moj Bože. Tako mu se i hoće. Pa neka i drugi put dođe na našu stranu. Ops. Ma greška. I sad ste vi kao kad vam dođe tamo sa ganom. Ja, caca. Double kill. Caka, 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 caka. Caka, 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 caka. Ajmo. Ajde, ubij, brže to malo. To, dobar. Ja, osvojili smo bar malo. Za koliko? Jako puno kilova. Tako. Treba. Ajde, dođi ovom. Ti. Ajde, ti. Baš ti. Ajde. Opet me ubija. Sad snajperić. Da mi lijepo uzmemo. Tako mu se i hoće. Kako ih on brzo ukloni. Meni pričaš. Trojica naših su na njihovoj strani. What? Wow, rocket launcher. Bar mislim kako god to bilo. Oj, šta ja čekam s granatom? Ajde, rocket launcherira ih. Dvojica su gore. Ne. Baci tamo bombu, bježi. Ne znam što radim. Idi gore. Tako. Ja ga nisam ubio. Ajde, brže. Ne, to sada. Svi njihovi su na našoj. Skinite ih s našeg broda istog trena. Ajde. Nažalost nije ga uspio poraziti. Ali sam samo sebe ubio. 16. pobjeda. Eto. Ja sam zaradio za njih. Ne, nisam. Šta si zaradio? Ništa, nemam pojma. Prvi sam. Inače uvijek budem prvi. O moj Bože. Šta ja tamo će? Snajper, evo ga. Sad ti snajperirao.
snajper operiran. Tako. I plus headshot. Tako. Ima li još ko? A ja sam, očito sam kad nema nijednog mog. Ne, snimamo 5 minuta. Ajde, gdje su? So sorry, but I'm going to your strand. Na njihovu stranu, ca. Već sam mrtav. Tako on to ide. Savršeno je dolazila snajper. Sad si ti gotov. Gore je još jedan. Opa, kilovali. Puno si ih ubio. Ma ne pričaš. Eno tamo još jedna žrtva. Hajde. Tamo je. A ne može se sad reloadati. Dobar pogodak prije. Ne smijemo pogodati. Max. Tripod. Nisam ga ja mislim ubio. Ne znam kako. Opet ćemo mi po... Autofamo. Ne multijamo. Dođi ja tebe multijamo. Sad ste vi svi gotovi. Hvala na štitu. Vidimo se sljedeći put. Vidimo se onda kad izgubite. Može? Ultra kill. Tako, snajper. Evo ga. Ja! Bježe na svu stranu. I opet si. Da, to ti tako ide. On koristi običan pištolj. Wow. Ajde, gdje si? Ne, uzet će Da, sam. baš. Wow. Običan pištolj, najobičniji, kad ti govori. Pa da? Ovo je samo od sebe se ubio. Tako, i još jedan kill. Sad ti ja dolazim tamo. Sa vatrom, oca! Tako. Saka. Nećeš! Zlo ćeš ti, dečko. Gdje je snajper? Je snajper. Opa da, naravno kad ima armor. Ovo mi žena zarođuje kilove. Moj kill. Haha. Ti ne znaš igrati. Daj makni se. Ajde. Dolazi. Tako. I će opet imati najviše kilova. Kome sad ovo upravo gurnuto? 100% ona tamo žena. Ne vrijedi.
Jaha. I jaha. Oni gube. Sad je ovaj tu gotov. Onaj gore je moj. Kad ti kaže... To, headshot. Evo još jednog na našoj strani. Ti si gore moj. Tako, double kill. Pobjeda! Ja nisam na prvom mjestu, to je 100%. Ali eto, bar je pobjeda. 15 kilova. Ja mislim da će to biti to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. ČKAO.